Kada je plan i program završen, sledi nam projektovanje kursa, odnosno podela kompletne celine na lekcije i poglavlja, odnosno lessons i topic, a zatim i na testove, odnosno kviz. Pre početka projektovanja kursa trebamo napomenuti: nema nikakvih ograničenja po broju lekcija, poglavlja i testova. Testove možemo postavljati unutar poglavlja, ali također i unutar lekcija, kao i na kraju kursa kao finalni završni test, odnosno ispit. Lekcije i poglavlja, kao i testove, možemo i naknadno reorganizovati. Dakle, na primjer, neki test možemo iz 3. poglavlja premestiti u 5. ili drugu lekciju zameniti sa 4. Lekcije, poglavlja i testove možemo koristiti i u nekom drugom kursu, jer je kompletan sistem potpuno modularan i dozvoljava da sadržaje koje ste postavili u neki kurs koristite i u nekom drugom bez ikakvih izmena. Da bismo jednostavnije objasnili kako su lekcije, poglavlja i testovi organizovani unutar kursa, ovaj jednostavan dijagram će vrlo jasno sve prikazati. Dakle, definišemo novi kurs i dodelimo mu ime. Postavljamo lekciju, a unutar nje poglavlja. Svako poglavlje ima svoje testove. Dodajemo novo poglavlje i njegove testove. I tako do kraja. I kao što smo napomenuli, možemo dodavati, menjati ili brisati lekcije, poglavlja i testove, a također ih i reorganizovati. Na kraju ove 4. YouTube lekcije pozivamo vas na sljedeće poglavlje, a to će biti dizajniranje i kreiranje sadržaja kursa.